Kako se zovete? Hozmice Emilija. Emilija, to je lijepo ime. Pa, izgleda da je to mami bilo lijepo. Hvala mi. Pa je, ja sam zadovoljna s tim imenom. Ima li neka skraćenica? Pa ima. Ja imam zbiljam imena koliko hoćete. Ema, Emica, Emilija, Milica, Mima, svakako me zovu. Početkom ove godine kupili smo kola, bili smo jako sretni, to nam je bilo jedno veliko iznenađenje. Što ste kupili, koja kola? Renault 4 Export. Kako vas muž? Mila. Mila? Da. To od Milja? Pa valda. Sad smo već pred kraj jedne ture na Borongaju, uskoro. I sad već ljudi se ispraznili iz kola. A doma vas isto zovu Mila? Isto. Mislim, doma roditelji me zovu Milica. A brat i ovako kolegice i mislim u društvu kad sam bila, onda sam bila Mima. A koje biste ime vi volili da imate? Meni je najdraže Emilija. Puno ime. Puno ime. Znači kad razgovaramo s vama, onda Pa da. moramo kazati Da. Emilija. Ja sam dr. Marijan Košiček, psihijatar i seksolog. Radim u Zavodu za zaštitu zdravlja grada, a vodim tamo dispanzer za psihohigijenu, odnosno bračno savjetovalište. Što vi ste čuli ovu osobu s kojom sam razgovarao? Vi ste čuli tu vrpcu, da li nam možete kazati kako tu osobu zamišljate, kako biste opisali na temelju ovih par riječi koje ste čuli od nje? Zamišljam je kao simpatičnu osobu koja se ponaša na prirodan način. Teško je reći kako je fizički zamišljam, ali otprilike tako osoba srednjeg rasta, oblok lica, ono što bismo stručno rekli pikničke konstitucije, to jest malo onako pošira. A inače, neke detalje tu nemoguće reći. Uglavnom osoba koja lako stvara kontakt s okolinom, koja reagira prirodno, normalno, koja obzirom na svoje obrazovanje i svoj društveni položaj ima priličnu kulturu. Čovjek koji dođe sa sela u grad obično ima teškoća u prilagođavanju na novoj sredini, urbanoj sredini. Međutim, mislim da ova žena nema teškoća ili ih je već odavno prebrodila. Da govorim zato što vidim da govori sasvim drugačije nego što govore ljudi njezinog kraja. Ja sam rodom iz Međimurja, iz Preloga. Međimurje. Da. Volite Međimurje? Pa volim, lijep je ono kraj. Zašto ste onda ga napustili, zašto ste otišli od tamo? A čujte, otišla sam čisto radi da se maknem s mlađoj braći i tako, jel? Mislim, udala sam se za mog supruga koji ima 3 braće i onda 2 njih mlađi su ostali kod kuće, a mi smo otišli van. Ste već dugo u braku? U braku smo 12 godina. Vjenčali smo se dolje u Prelogu. To je bila velika svadba? Je, jako velika svadba bila. Jako velika. I kod njegovi, i kod moji isto. Imamo veliku familiju, oba dvoje. I to je zbiljam bila lijepa svadba, jedna velika, svečana. Kako je bila ljubav na prvi pogled, ste se dugo? Pa nije, to vam je bilo poznanstvo od malih nogu. Mislim, poznavali smo se još kao djeca, jer smo tamo komšije, blizu, susjedi, tako reći, jel? Iz istog mjesta i... Igrali ste se s njim? Pa da. Pa nisam baš s njim igrala, on je dosta stariji od mene, ne dosta, 7 godina je stariji od mene, jel da? Ali poznavali smo se. I roditelji naši su se poznavali od prije već i tako. Dobri smo bili. Zajedno ste došli u Zagreb? Zajedno.
Nisam. Nemate nikada osjećaj da muž, kad ako pogleda drugu ženu? Ne, to nisam zbiljam ljubomorna. I to vam, kad bi se primijetili, bi vam bilo krivo? Pa možda bi, čujte, to je čisto normalno da bi mi bilo krivo, ali nisam nikad primijetila, niti on sumnjam da bi skrenio. Mislim da nema potrebe. On je kvalificirani strojobravar, visoko kvalificirani strojobravar i on ima tamo jako dobro mjesto. U kojem poduzeću gdje radi? U Rade Končaru. A ja sam učila jedan zanat krojački, međutim to mi nekako ne leži. Rađe sam ovako vani. Mislim, ne volim u tvornicu da idem raditi. Ovo mi je nekako bolje vani, da sam među ljudima. Prije mi vrijeme prolazi radno, jel da uvijek druga sredina, drugi ljudi i tako. Već sam naučila na to jednostavno. Idemo naprijed, molim. Moji kolegi i kolegice, puno njih se kritiziraju taj posao, pa i ja sam ta, mislim, nije posao težak što se tiče posla, mislim da se čovjek fizički umara, jel da, nego više psihički tu dolazi u obzir, jel da čovjek mora biti uvijek spreman na sve, jel, mislim na putnici ima svakakvi, ima koji dođu dobre volje u tramvaj, ima koji dođu naprašeni, ono kak se veli, ne, pa se onda ispoljavaju u tramvaju. Međutim, mi to moramo sve primiti. I tako. Ajde, samo malo se stisnite i vrata, zato imat ćete više... Evo. Je li imate sad više mjesta? Izvolite. U Zetu postoji također i judo klub, judo seksije. Da, ima. Jeste kada pomislili da idete tamo malo trenirati? A čujte, da sam slobodna, opet ne znam, ne bi. Nemam potrebe, ja nisam mislim nisam, šta ja znam, ne volim svađu jednostavno, izbjegavam da s nekim dođem u svađu i tako uvijek to riješim na lijep način. Imate takta, znači? Pa, u izvjesnom smislu. Jednom se živi, a više puta se voli. Ako sad želiš, slobodno idi, odlazak tvoj mene boli. Voli me, voli, ili me ostavi. Lažna se ljubav, lako zaboravi. Sa Emilijom smo još razgovarali, s vama još nismo. Morate nam se predstaviti. Kako se zove? Povijač Terezija. Kako molim? Povijač Terezija. Gdje radite također? Kod Zeta, da. Kod Zeta, konduktor tramvaja. Kolegica od... Da, kolegica od Milice. Od Milice? Milice, da. Mi zovemo mi se kao u Ja kažem školi. da imam puno imena. Mislim, mi se zovemo kao kolegice, ne? Nju zove Milica, a ona nju Rezika. Mi se tako zovemo, neće... To malo radi maze se one zove to tako. A recite mi kako vas suprug zove? Povijač Mija. Ne, mislim kako vas on zove? A on, Terka. Terka. Da. Znači isto imate puno imena. Da, baš imam puno. I tu smo razgovarali sa kolegicom o vašem poslu. Je li težak posao? Pa za mene nije. Kako to znači, ni za vas, ni za ovo ispada reklama za Zet? Kako izlazite na kraj, financijski mislim da li? Pa čujte, izađe se, pa nisu tako loši osobni dohodci, mislim, može se. Imate vrt ovdje, da li nešto? Da, imam malu bašticu i tu imam vani nekog povrća malo, i salate i tako. Da ne moram baš za svaku sitnicu na plac trčati, jel da to mi bude u kući. Jednom se živi, a više puta se voli. Da bar još malo budeš kraj mene, zar treba sada te molim?
Dobro, da supruzi izlaze vani jer su slobodniji. Da li vi kad izađete same sa svojim društvom, sa svojim prijateljicama? Čujte, ja izlazim jedino za 8. mart sama. Mislim, to izlazim popodne odmah, jel da, kad je sastanak ugovoreni, a poslije onda navečer dođe i suprug i onda fino zajedno idemo doma. Dođe po To vas. mi je jedini sam izlaz da idem van u društvo i tako, a inače sama ne. Ja nisam još išla jer šta ja znam, dijete imam i onda zbog toga najviše ostajem doma. A kad idemo nekad, onda idemo zajedno. Jedino ovako poslijepodne nekad malo na šetnju ili nekud u grad, idem sa kolegicom. Ali mislim na neki ples ili ovako negdje dalje ne idem sama. Dobro, vas to smeta šta supruzi mogu izlaziti vani, a vi niste... Pa čujte, ja smatram da ipak muž ima nekako više pravo na to nego supruga. Čujte, muškaraca nekako drugčije gleda kad sam izađe van nego ženska, recimo da dođe negdje sama. Čisto se osjeća u neugodnoj situaciji, mislim nema zaleđine ono, kak se kaže, ne? Znači, vi ste pristalica jedne čvrste muške ruke. Da. Voli me, voli, Vi isto? Da. ili me ostavi. Ja sam sretan dok moja žena otide ovako ponekad sama. A to se često puta nego godini, kako je ona malo prije rekla, samo za dan žena. Za Znači, 8. trebalo mart. bi biti više dana žena u godini. Jo, ja bi bila najsretnija, valda. Znači, ipak vam godete izlazi kad idete sami. Pa, znate da je to jako lijepo, mislim kad se žene sastanu, samo žene, znate. I o To je čemu, jako o čemu lijepa razgovarate zabava. onda? Molim? O čemu razgovarate onda? O svačemu, čujte, tu ima zakuske, ima plesa, žena sa ženom pleše i tako. Interesantno je to jako. Žena sa ženom, vi isto plešete sa kolegicama? Ja nisam plesala sa kolegicom još. Koji plesove najviše volite? Pa volim sve plesove. I ove moderne, Pa sad moderne ne baš toliko jako jer suprug mi to ne voli. On više ove starije plesove. Na primjer, koji? Polka, Pa valcer, valcer, swing, polka, valcer, polka. swing. Tango i neke takve stvari. Mislim, koje su onda bile popularne dok smo mi bili mladi. Mislim, nismo niti sad stari, ali čovjek se osjeća da ga počela, mislim, kaj ja znam, nije tako kako je bilo prije, recimo 10-15 godina. Jel? Mislim, ali čovjek čezne samo za plesom, za ljubavim i tako. Volite svoga muža još uvijek? Volim. Isto kao prvog dana? Isto uvijek. Ili više? Pa čujte, ja to nisam nikad rekla, ja to kažem da se to ne kaže van, nego da se to mora osjećati. I vi to osjećate? Osjećam još uvijek. Kako to je još uvijek? Pa osjećala sam i osjećam još uvijek. I osjećat ću. Kako znate da ćete osjećati? A sigurno sam. Po čemu? Zato što imam puno povjerenja u supruga. Kako je on to povjerenje zaslužio? Pa je, zaslužio jer... Jednostavno zaslužio je, ne? A sada već, kaj ja znam, čovjek je malo ozbiljniji, misli više na posao, misli više na domaćinstvo i tako. To smo mi nekako zajednički, budući da smo oba dva u radnom odnosu, pa je to nekako shvatio da se ženi mora pomoći, ne? Mislim, nema svrhe da me čeka recimo sa jednim ručkom, ako zna da ja radim, kad je on slobodan, može on to napraviti fino doma, ne? Ko bolje kuha, vi ili on? Pa sad moram biti zadovoljna kak skuha da skuha, glavno da mene riješi tog posla, ne? Ali inače ja ne bi mogla reći ko bolje kuha, ne? Muškarci napreduju u tim stvarima, mada ne napreduju dovoljno brzim tempom, ali ipak napreduju. U radu sa svojim pacijentima vidim sve više muževa koji shvaćaju ravnopravnost spolova, shvaćaju suštinu ravnopravnost spolova, koji ne misle više da se ravnopravnost spolova sastoji samo u nekakvim parolama, u nekakvim deklaracijama, nego da nju treba pokazati u životnoj praksi. Nažalost, s druge strane, još uvijek ima jako mnogo brakova u kojima se muškarci ponašaju na patrijarhalan način kao age, ali u takvim brakovima opet ima se više žena koje traže razvod braka isključivo iz tog razloga, što ne žele biti sluškinja svom mužu. Oprostite, privatno pitanje, da li vi također sudjelujete u svojoj porodici u tim domaćinskim poslovima? To radije pitate moju ženu nego mene. Jak bih ja rekao kakva je situacija, bi da se hvalim, ne? Ali pitate nju izgleda će stvar objektivnija.
da li vam suprug također? Svakako i on pomaže. Na primjer što Pa radi? mora pomagati. Prvo čuva dijete kad mene nema doma. Jer mi stalno radimo obratne smjene. Kad ja radim ujutro, on radi poslijepodne i onda prvo čuva dijete. A drugo, ja mu ovako ujutro obično pripremim za kuhanje i onda skuha i stan pospreme i mora. Jer drugog izlaza nema. Isto ko da je ono doma, jel? Ručak nekad nije baš kako treba. Ste ga to vi naučili ili? Pa većinom sam ga ja naučila. Doktore, taj proces sve većeg sudjelovanja muškaraca u takozvanim ženskim poslovima, da li to može dovesti do neke feminizacije, recimo, muškaraca? Da li... Ne. Ne. Toga se ne treba plašiti. To može dovesti samo do boljeg međusobnog razumijevanja spolova. A meni je malo čudno, doduše uz predrasude, da vidjeti kako muškarac pere suđe, a sutra možda će početi, kaj znam, heklati ili... Čudno. Čudno je to u jednoj civilizaciji u kojoj već stoljećima živimo u predrasudi da koje kakve poslove možemo podijeliti u muške i ženske. Jel? Na koncu konca, pred nekoliko decenija vjerojatno bi zvučilo sasvim neobično da žena postane tramvajski kondukter. Danas je to najobičnija stvar da je žena recimo, ne vozi autobus. tramvajski kondukter. Ja? Dobro, ali bi mogla voziti autobus. Ako ona može voziti privatni auto, zašto ne bi autobus mogla voziti? Jel? Dakle, vidite, mi smo još puni predrasuda o tome da postoji nekakva podjela na ženske i muške poslove. Gledano sasvim prirodno, fiziološki, ta podjela ne postoji. Jel? Čujte, ima jedna stvar, mi sad snimamo, vidi se samo što je povrh stola. Da li vas je supruga ispod stola lupnula nogom od kad smo počeli razgovarati? A nije? Nije, ne bi a zbog čega to mislim? Da nešto ne kažete, mislim, krivo recimo. Ne, ništa. Čujte, ja ne mogu drugo reći nego kak je. Fakat je tak, znate. Ja se više nervoziram, s obzirom na to kad su drugi muškarci uvijek subotu nedjelju slobodni, mislim moje kolege i tak, odidu lijevo i desno, jer su im žene doma. A moje nema, onda se ja moram primiti posla, oni dođu k meni, malo karte, kaznam tu i tamo po koji gemišći popije. Niti veliki, niti silni, ne mraju nam niš. Kaj ti mi sme dobro vino, a ne kiseliš. Ja što god hoću, to si priuštim, mislim, imam mogućnosti i suprug se s tim slaže, jel da? A neke posebne želje nemam, prema tome nismo još uvijek odlučili na jedno veće putovanje. No, kamo biste volili ići? Pa sad volila bi, recimo, imam volje da idem u Mađarsku. Nekako mi se tamo sviđa, mislim, moji prijatelji okolo mene svi idu u ljeti na kupanje u Mađarsku. Tamo ima neka jezera zgodna za kupanje. Tako. Pa volila bi da idem malo dalje negdje, ali vidit ću, možda će biti prilike i za to. A gledate sina, vidim. Da, upravo je došao iz škole. Ste ga vidjeli jutros, ste bili zajedno s njim? Je, pa ja sam ga otpremila u školu. Kad sam doma, onda ga otpremim u školu, a kad mene nema, kad ja odem u službu, onda se samo otprema. I budi jutro na sat i odlazi u školu. Idemo naprijed malo. Ste to dijete željeli? Jesmo. Pa znate kako je, prvo dijete, to je veselje zbiljam. Još i sin, onda do kraja. A što to znači još i sin? Pa nekako, šta ja znam, ja isto i moj suprug jako smo volili da bude muško dijete. Kao prvo, ne. A drugo? A drugo za sad još ništa. U gradu je porodica uglavnom svedena na dvije generacije, generaciju roditelja i djece. I ako su oba roditelja zaposlena, onda s djetetom nema tko biti kod kuće. S druge strane, znamo da smo još dosta siromašni na dječjim ustanovama, jaslicama, vrtićima i tako dalje. Mnogi roditelji imaju velike teškoće da nađu mjesto za svoje dijete u takvoj ustanovi i onda je sasvim razumljivo da mnogi parovi ne žele imati više djece.
Strašno. Izvolite. Nema zadnjih kola, pa zato je onda još više. Inače, 9 ima 3 kola, znate. Međutim, ne znam radi čega je došlo, su morali zadnja kola otkopčati. Idemo gore, molim vas, malo sa stepenica. Izvolite. Molim. Idemo gore još malo. Izvolite. A neće, valjda. Idemo gore, molim vas. Jesu li muškarci kavalijeri u tramvaju? Pa neki put jesu, ali više puti nisu. Čujte. Prelaz. Kad je gužva, onda svako gleda samo da čim prije uđe. Svak misli na sebe, a ne za drugoga. Idemo gore, molim, sa stepenica. Gdje je lakše, ugodnije živjeti u gradu ili u Prelogu, u Međimurju? Pa čujte, budući da sam pokušala, mislim, jedan izvesti dio svog života sam živjela na selu, jel da? Ja mislim da je ipak u gradu lijep. Mislim, lakše se može do dinara doći i bolje je. Ljudi na selu se jako muče. Oni jako se muče, mislim, porezi su veliki i uglavnom puno rade. Jako puno rade i naporno fizičke poslove oni obavljaju. Idemo naprijed, molim vas lijepo. Idemo naprijed. Imate lijepu frizuru. To mi je ovako prirodno. Da li se volite dotjerivati, da li volite? Pa baš se ne volim dotjerivati. Što je, mislim, čisto onako pristojno što bude. Ne patim previše na modere nekakve i tako. Jednostavno. Ali svejedno se dotjerujete, svejedno pazite kako izgledate. Ne znam. Recimo sada lijepo izgleda. Pa možda me malo trijema uhvatila ili nešto, ali inače nemam potrebe da se dotjerivam za nekoga, ne, nego kažem čisto što bude pristojno onako, kao za jednu ženu. Doktore, vaša profesija je takva da vi mnogo kontaktirate sa ženama, mnogo morate razmišljati čisto profesionalno o njima. Da li privatno razmišljate o drugom spolu? Pa da kako da razmišljam, ne bi bio muškarac inače da ne razmišljam o ženama. I privatno, ne samo profesionalno. I kakva su vaša mišljenja privatna, ako možemo, ako smijemo govoriti, da? Ja mislim da ne možemo dati nikakvu generalnu ocjenu ni jednog ni drugog spola, jer i kod jednog i kod drugog spola postoje tolike ogromne individualne razlike da je teško dati iole nekakav općeniti sud. Međutim, ja lično moram reći da cijenim žene i bez obzira na svoju profesiju. Zbog čega ih cijenite? Zbog čega ih cijenim? Zato jer sam u toku svog života, tu sada isključujem svoju profesiju, uvijek imao samo pozitivna iskustva o ženama. Da li se to može pripisati sreći? Ne znam. Ili nekim vašim sposobnostima možda? Pa, bilo bi vrlo nezgodno da se hvalim, ne? Ali, znate, stvar je u tome da čovjek nekako obično nalazi sebi slične osobe u životu i ako sam ima jedan tako prirodan, otvoren stav prema životu, onda će vjerojatno i naći osobu, partnera koji će isto tako imati jedan prirodan i otvoren stav i onda smo na konju ako se takvi nađemo. Evo, ljubav, šta je to ljubav? Ljubav znači voljeti simpatičnu osobu, ne?
To baš mora biti simpatična osoba, ili? Pa ja mislim da simpatična. I šta je još osim simpatična? Šta ja znam? A? Sposobno. Ne možeš koga Da bilo li voliti. mora biti zgodan, da li mora biti... Pa čujte, naravno mora biti zgodan, ali opet, mislim, nije niti toliko to važno kad je čovjek simpatičan. Za mene je, mislim, simpatičnost najvažnije. Znači može biti ružan, ali simpatičan. Da, samo da je simpatičan. To je u redu. Idemo naprijed. Koji vam je glumac simpatičan? Meni? Miki Jevremović. Miki Jevremović, Da. on je pjevač, više nego glumac. Pa mislim, pjevač više, da. A recimo od ljudi koji se pojavljuju na televiziji, koji vam je onak, mislim muškarac, koji... A muškarac? Muškarac. Samo dok se sjetim. One gledaju, mislim, kaj je šlanka, dosta je visok i tako dalje. Dosta dobro. A drugo, od ovih, recimo, Letica, je li vam zgodan čovjek? Sokolica. Sokolica. Da, pa je, čujte, nije možda zgodan ako mislim na to gledamo, jer ali simpatičan je i on. A drugo, simpatična, šta to znači simpatična? U čemu je simpatičan? U čemu? Pa čujte ovako kako gledamo te njegove emisije, mislim 100 emisije on ima, jel da? Da? Pa fino on to govori i jednostavno simpatičan je ovako kao čovjek, kao pojava. Da li biste ga recimo volili upoznati? Pa ja mislim da kad bi imala prilike, zašto ne? Zašto ne? A vi? Da. Pa ja isto. Nemamo prilike za to. Zna, nikad se ne zna čuti. Pa ne zna se, da, ali... Ali o tome ćemo govoriti sutra navečer, a za sad hvala na pažnji. Molim lijepo.